Om Swastiastu. Sapunapi gatranya semetan sareng sami. Mogi-mogi sami ngamanggohang kerahayuan reng DJ jemegena. Ya diastan reng masa pandemine puniki sampunang jurudang semangat irage pemekasnya nih melajahang bahasa Bali. Nah, sane mangkin titiang pacang hibur idedane sareng sami antuk mesatua Bali sane mamurde isiap selong pirengang nggih. Ada kone ketuturang satu isiap selong ngelah ia pianak pepitu ane paling cerekan tusing ngelah bulu utawi duglet madan ido gelagat sewai-wai isiap selem ngaleh amah ke tengah alase sedek dina anu isiap selem ngajakin pianak-pianak ni ngaleh amah tusing kerasa perjalanan joh ke tengah alas ngelewatin selat pangpunge kanti sandi kala saget lantas langit temo geruduk nyih nayang lakar hujan Mimi, lantas ni mulih ni baru lebih gini gati ketong pianak ni ane kelehan memunyi mesaut lantas isiap selem cening ajak mekejang kian iraga melipetan jani mulih sina iraga lakar ujanan yen balas ujani tusing buongan belabare lakar teke adi di sebelabar me keto petakon pianak ni ane lengan ene suba ulah imanusia toleh ngawak ngutang lu di pangkunge ngawak masih ngabas alas sarwa tarune telah kebahang ane jani iraga ne tuseng pleh apa milu masih kena bencana ne cening tuseng dadi ketona melahang jaga wewidangan jaga alase apang tuseng dadi bencana. Nah, ane jani jalan malu ke umah ento ditu malu meembon. Lantas isiap selam teken pianak nema kepitu ngungsi ke umah ento ane ada di sisin pangkunge. Jero sane madue pondok niki dados keciang membon dini. Keto metakon isiap selam. Lantas pesu ane ngelah umah ento boya jetios wantah meang luar madan imeng kuo. Cai siap selam. Mujang cai mai. Keto imeng kuo metakon. Cara meang tiang mariki jagi maemban sawireh tiang madue pianak-pianak kari alen tusing melah kenah tiang yang ngajakin ngerobok hujan. Nah, lamun buka keto lan mai mecelap ke tengah ditu lantas imeng kuo ngajakin isiap selam teken pianak ne mulehan sajaan lantas tuan hujan balas pesan ane ngeranang pangkungi blakban imeng kuo nanjenin isiap selam apa ngenginep di umahi ento isiap selam nyak kerana ia berdalam tekan pianak-pianak ne potong ne isiap selam tuseng hidayang pulas ditu lantas ia ningah imeng kuo mererembok ngajak pianak-pianak ne
cening ajak mekejang. Patangnya ni iraga lakar pesta besar. Ne memanglah siapa ngina ngajak pianak ni maka pitu. Keto munyine imeng ku. Keto pianak ni nyaute. Ningah tuturnya imeng kuo lan pianak-pianak ni buka keto. Ngenggalang lantas isiap selap nundonen pianak ni. Ning bangun ning imeng kuo langkar ngambah iraga. Ani jani lan megediuleng dini. Cening malunan makabar nyanan memeng ngemilunin. Lantas sekebese pianak ni isiap selap makabar ngecosin pangkuk. Suap. Keto pianak ni ane kelihan makabar. Apa to siap selam? Metakon lantas imeng ku. Entah dan timbule ulang. Keto pesaut ni isiap selam. Suap. Keto buin pianak ni ane lenan makabar. Siap selam. Munyin apa to? Metakon lantas buin imeng ku. Entah dan tienge ulang. Keto isiap selam nyaute. Lantas sekebese pianak ni isiap selam makabar ngentasin pangkuk. Ane jani enu isiap selam tekan idoglagan dogen di rumah entu. Mebesan lantas isiap selam tekan idoglagan. Cening doglagan. Cening lakar kalain memedini. Nyanan yen lakar amah tekan imeng kuo. Dua gang bane medaya. Orang bencai ne nupait. Nubelet senjan ajang. Tunden ia ngubuhen cai. Nanti cai tumbuh dulu. Nyanan yen bulun cai ne subetua. Keberang iban cai ne mulih. Keto pebesan ni isiap selam. Lantas isiap selam makabar ngecosin pangkuk. Suap. Keto munyin pekabar ni isiap selam. Siap selam. Munyin apa to? Metakon gue imeng ku. Nanging tuseng ada ni nyauten. Itu lantas imeng ku neloken pada mana siap selam tekan pianak ni. Maka siap lantas ia dapat tanga anu ada idoglagan duken itu. Beh, pasti ane busan orang ngedondonan ulung tu. Sengje adalah tuah siap selam tekan pianak-pianak ni. Keto imeng kuo memunyi. Bangun dogen seperti dekat-dekat kene dah. Keto pianak ni nyautin. Cermeo, sampunang aja ngetiang nangken. Sawireh, tiang konden ngalah bulu. Sinah, aben tiang inu payut. Nubelin, senjan aja. Pinih becek. Ubuhin tiang dumut, nanti tiang tumbuh dulu. Berita tiang wawu dados aja. Idoglagan, mosaha medaya upaya, abang tu seng amah tekan imeng kuo, lan pianak-pianak ni. Imeng kuo, kena bana ke belok-belok, ban idoglagan. Ia enyak ngubuhen idoglagan wadahina guongan lan sebilang wai bangu aman. Gelesen satu, jani
idoglagan subenglah bulu. Imeng kuah teken pianak-pianak ni sedang repot. Ngai lakar basuh, anggona ngolah bendoglagan. Cai doglagan. Jani tuseng buongan ni bancai ne lakar mati. Jani cai lakar amah kai. Keto imeng kuah memuni. Inggih ceromeo nanging apang eben tiang ijauna keburang ni ke tiang dumut kanti peng telu. Imeng kuah ngeburen idoglagan kanti pang telu sambil megede. Per ketipar idoglagan ya makober. Per ketipar idoglagan ya makober. Per ketipar idoglagan ya makober. Pas keburane peng telu makober lantas idoglagan. Jah makoberne ngenjak lantas ia di dhuwur batu ni. Imeng kuo nguber idoglagan lan tingalina ia ngancak di dhuwur batu ni. Ditu lantas imeng kuo nyagrep nanging idoglagan nyenggalang makeber. Nah, ane sagrep tekan imeng kuo keto senje adalah tuah batu. Ane ngeranang igene punga. Idoglagan makeber sambil ngendengin imeng kuo. Gigi punga nyaplok batu. Punga nyaplok batu. Keto suba upah anake sane demen mebikas corah. Iraga mangdes tata medaya upaya yening nepoken unduk lan ngelawan sane mebikas jadi. Ainggih timpal-timpalan semeton ajak mekejang wantah asa puni kedumun titiang mesatua maka kirang-kirangnya ne titiang nunas gengrene sinampura. Puputang titiang antuk para mesan. Om Santi 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 Om.